Halay api, kani tak ke YouTube channel nga tau arki. Ne kasmi ko aklam changa chapi, kamtam yang para kanro kiwo lai pura aki lain kiwo pair kiwo kat, yu up yang resolve metric, yu up yang resolve plus 12 yogi. The chuang boy chakani kapang, ko aklam katu kat ni awi to wakar koman ke skur kiyo i, awar to wakar koman ke society kiyo i, pat kam ter. Kalau dapat bahai imlang salang ke ini, nadu nang kiri, hadu wada hei. Any yaki katu kat ni di option, ko wa lai pure kecing im ke ini. Dia la se boy semen ni, cukup kecing keli halade, wa yaki maai wajia kam ni. Kalau dapat kerkom lai school ini, kamu bahamo, wa yak school Dachnagi lani depan man di hakate kerukom wa mandalai skuri hikai gi yang ayapi kamno uman kinokre kamno uman kita ki workers lani kita ki servant lani kita employee takani to kecing keli yola sei boy bon nga depi dejuk keli tangwa hakatin kathalek kayong i dang dunam ha ki penche lene kiw age mood yang ayapi nga hini yenyo kanong rim o kelam kat kam kijing nyong thu kat kam kijing tip kiyonga yo let's say what m kita kijing tmu lene m kita kijing kelam kiyonga kiw mi to lene kiw mi hap dong pair kita kijing improve kiyong i jarla kijing start jarla kijing champang jarla kijing tip emi ya kita benta kijing im kiyong i Dem hoi nyong per, nem hoi udam up ya kecing tip ya kecing senyau yang kiwi. Yo let's say boy dah kecing up dah kecing senyau ya kecing kelam yang kiwi. Lani ya ki opinions yang kiwi. Ye go penci cucu ya kecing tip ke yang pi. Takam ada orang duduk ni sedang. Wa ya ki school da design gi lani depan man gi uman yang pi. Tu kinong krei untuk kinong krei. Telah dapat imlang salang kiyong i, cipun nangan pi, kiu dedep pure ya ki lain kiu per, nadu ki professional course, hadu ki degree kiu per, tangwa hakawa khadu kudi chong yung chong sem, lem yo ya ki kret. Takani kecing keli, yo let's say boy boni nangan pi dekeli, tangwa mcei kecing berkat. Lenim pusnyong thu hai yang kerpom krekam kani ke sistem kawa ngapi chong sai. Takam wo ong wi nong nong tho wo pau nam yang kot rich dad or dad no Robert Kiyosaki kam no ong wa ha ke jinglai skur yong imo ada ngai i ya kani kerkom man ke society penman ngo yang ngai pi duk krek. Ta ngapi pai ha imlang salang ke yong i wa cibun kijing kam i nadu kijing kam yang semen nadu kijing kam hayum sem pat kam ter la da mani pro kinong krek kicinu ma ai uyo i ya ter krek teni te dau hini klamo ya hagani ke video kam kijing penche kam kijing emensin leni kam kata ko pen ya ya kijing perkat kenang wanga pi kiwada pure hakilan kiu per yo tip ujet pat kam tam yo tip yu upai ya kawa penha pemiat ya kamendret ke ini telah da boem na perdi yo ngayong pi kiu upai ya kani ke video kiwada de pure ya kilan kiu per tang wam yo pi ya ki ke krek kam kadak kawa pi solang pi wa kani ke video yo nga snyo ha komen hini kaya kadau kawa penduk yang ngai pi ya kani ke ki ke krek yo la se upno i do ha ka sarkar lam hoi upno i do ha ki yo lam hoi pat kam ter ta ka jingli ka wo bo hi to bo i hanga pi wa ya ki ma ai man kam ni yo la se ka ni ki man kam ni kat kam ki jing tip kat kam ki snyo tho ko yo i ye go pair now we bru cha wi bru ka ni mem pair andre to ego kam ki jing men ha ka wa nga pi ye him ya kata kecing cempang yang kiwi aku open em kam na benta
kabha kemiat imlang kasalah kalau dapat imam hayung masam yang untuk pai chabi wa bon hi ki udah pure ya ki ya arts ya ki science pat kap ter tangwa bon hi do chong yung chke ha ki be ki pa ki kani ke open ma ya ki imlang salang ki bat ko ta ya kemenrit ko wan ki Teki points ki wo kelam ini nang kong tok chapang school system mo. Te yo la se bo m ki nong hikai ki wo pai ini m ki wadang pure bitit m ki wadadap pure mat kam ter. Ta kejing kelam yang ngah ini untuk kena o ye Henry kelamo ya kejing man yang kecil sekian. Lai school kejing hikai ki wo e yang ngah pi school. Tok bon kejing hikai ki wo nang kam. Yo pendap yang kini kejemut jing perkat ke yong kenang wa yo let's say yo like you perkat ya kita kejing dan ya kita kejing kam yo ngan pi pai hi bichar hi de pi baki subject ki wo pure manda det you pure mandalai chaka practical world dan mandalai ki hagini ko manda mi chabar ma na ka school te chemi wa jing hikai ki wo yo bon ki kaแต่ก็เยอะก็ว่าอย่าพี่ที่ว่าดังปรกันนี่พิดก็โมว่าก็จริงไลฟ์สกูลเลยกัมอย่าขี้กัมก็จริงไลฟ์สกูลยอดเสียบ่อยก็จริงกลัมก็ยองงากัมตู้สนุกทุกคลาสมั้งเห็นเรื่องเป็นเชื่อหาเลี้ยงกันพังจริงก็จริงไลฟ์สกูลก็ยองอีวะหาก็จริงสเก็ตกัดกัมก็จริงสนุกทุกกัดกัมก็จริงทิปก็ยองงามะตัวกัมมีอย่างก็จริงไลฟ์สกูลหาก็ว่าเป็น improve ya ke body languageก็ยองอีya ke communication skill ke yong ya ke public speaking skill ke yong ya ka rukom tok lok wa kiwi dan ya ka kan networking kamu onggi ha tem hareng ma kamu ki wadau pure chakmat wa ke communication skill wa ka networking tok man ko mas ha ke jikim ke yong pi la de kwa man ki job ngalam te man wa job wa da kelam family le Henry ha perdi yang ke jingele ha perdi yang ke jingele ngai skemi da kejing wat jing tip mat kam tam da kata kejing penem kami yang ni kasap ya ni talent ka emi yi ga wan ra ngai pi kejing kala ni kata nong ha ko ba pun pa pun ye ya kamen red ke ni te kamu da ongan tu ka communication skill wa net object ngai la da emi yang kini chi bun cha pun suko yang ngai pi man ke job yo la se boy kwa pi kam kun sama cuma dua mentu ada em na perdi yang pi tu buat online haki office tu hai tu per bela ikam yang pi yang kibat certificate yang ki schedule tribe bat kam ter ada em kitu ki officer dan ki bro ki wo crack ha kitu ki thau tak no sup pi bela bat kat no smart kam yang pi me hini kelam tok no ai no crack mo dan ni ya kitu ki tok ya kini bentar ki per ada em ya ki tipi dan ki wa yu masabi pen smart ko yang kam pi Kaya kata tok penyu emi ya katu ke relation dan ni kita ke networking buki jo la sebo lang ba ke jing tok ko yung lang ba ke jing man perlok ko yung dan ni lang ba ki hayung sem ko yung bat kap ter tala da biang sa ka communication skill kat no pen sup ko ye job ha ke jing ko ki bru ye jo komogi ya kata korkom kelami ya kiwi dan ya kata kaya ketuka fast appearance dan yang jingpen timid kawan kong yang ki berumah ada money kiwa yang ha kajing kelam kajing ong wa ka akor ku borong kemo ki bru yi man chem gi hi noi thau le sak kemo gi ha kajing ku ki tapi ki wadang pure ka te bitin sniom ha penem kam ya ka por ke pi wa pi school wa bil ya ka communication skill ke yong pi wa ka public speaking skill dan ni wa ka te networking kanang wa manda happy man ki the correct human rate ya pi chem chibun ya rap wa ha chi in pi ni ten wan poi cha ka phang ha ko wa pi kalam ke subject mo kamu ongan ni bun ki subject ki wa pure score bun ki wa kam dan ni kita ki wa te ya kita menret ke yong nga ke pi kalian ki ke pi ta kata ko kam ha jing school te yo la semo kaya ko wa au kalam ini ako wa yeto wa ka jinjit ka yong o plai pure na benta menret ka ta ka ye ka wa kam mo ulai pure yang kanu ka lain dan yang kanu ka benta to kini ki kat ni ki point to bo i khmat
nang wa kate ka jing lai ka yong i odam wa concept a ya ka por ya ka resources ka wa mi ha ka jing yong i le ne ka yung ka sem ka i ka wa nang kong i ku au klam hi ni to chapang ka self awareness le ne ka jing tip ba ya le de le ne ka jing i thu ya le de ka ya ka wa ye le le ni to upat i ha ka kom lai ka jing im ka yong i ka na do ite ka i pat i to chapang ka ki habits ki wa emi le ne ka jing men len ki yong i ki wa le ne ka interest ki yong i kini ya le se ye gi man leng ba ka ki video ki wa pat i ha ki social media ki pet to pet na do video ka social media le ne ka jing man le chong i kam ka chiporlok projot ka ye ka topik ka wa ju bin ha i klam ye go man le kam ka interest ka yong pimon yo le se manda yo pi ya kalat sedang ya kanu conversation ka ye ka topik ka wa pi ju sing bang pi pula pat chu de u ap i but analyze ya ka im ka yong i wa ekipor ki ye ki wa ki bru ju ko mo bahagi ye i yo le se hipor was nyong si ki bru hipor em kam ya bisa bat kam teter termo pat yi ha ka im yong pi ka ye ka banta ka wa ki bru ju ko mo bahagi ye pi yo le se kamu oman tu hipor was nyong si i ne hipor kemen ni bat kam teter jadi ni le ye yu pat bat jet ya ka im ka yong i yo le se yi ka jok man chu le mo ki jai kot ki wa i ju pure yo le se ju sing bang piu pure chapang story log story le ne chapang financial book le ne chapang ki communications book le ne chapang ki self improvement pat kam teter kani la yi go man kam ka add on na ka benta ka wa pa i ha ka chim ka yong i ka wa i ye khet ju sing bang yu le ha ka chim ka i ka bon istema man da yo i ya kani to what i ya ka ta research le ne ya ka ta jing tip chapang kini ki wa i am interest i le ne ka habits ka i ha ka nu ka benta yi go man kam ka wina ka lat ka mai le ne u e ya nga ya phi khnang wa ka jing phi ka jing kre ka yong nga ka yong phi chakmat u man go na ka tu ka nom rim ko wa ngas nyo bang o le em o ya ka interest ka mo le dem emi ya ka no ka interest ha ka jing ka yong i ya ka no ka kam ka wa le i mi yu le na du man sin but mi dedicate met man sin na ka ta ka tu ka te ni tai daw tu ka kam yo le si mi yu le ka ha ka wa best ba ha ka jing ka i te man de le research mo te pa i ka wa hap wa ka tu ka interest ka tu ka habit ka i te sedang no i u kali jing kali ha de mo man le research man de chemi ya tu ki benta to tho ile ha ki ben ha tu ki points ki wa i chemi ko wa to wa ka tu but la da kami yo le si wa ji tip na ki perlu kerja na ki wa yung sem na ki bru ki wa de em ya ka tu ki expertise na ne ki wa de lai ha ka tu ka lai khnang wa yo yi yu kumu ta hab em kami tho mo kam ong pen tin mo written form is the best way to keep records nga phile to tho ai nang wa man lai chemi le ni man da kali yo ye bha umo aye ka wa i kwa ai tip ne ko i kwa ai kali ha ka tu ko por wa tip ich phangani ka benta khnang wa yo ye go man ko sup man da lai chemi le ni man da kali ye ki wo pan chi rap ta ka benta ka wale kwa oklam ha ko wi to wa mentor kini ye gi man mo kam ong pintu man da tip ni yang kam le ya ka jing penche na ki bru ki wa da em ya ha ka tu ka benta khnang wa yo man go kam ko proof le ni kam pete ka jing penchulo re nga ya phi wa u tip bat kam tam tip u yo u man kam ko nuksa wa em hi ki wi ki wa le ya ka ni bat ki wa the job le ni ki wa ye pen mi nong na ka benta ka jing im kam ki ta ko mo ba ki mentors untuk man ni dok nong kai ye gi man ki wa yu ma sem ki ni ye gi man ki perlok perjor ki ni bat kham tam ka ni wa de emi ya ka ni social media a ka wa de connect i worok ka par thai ye connect te ye wat ya ki mentor ki good mentors ma ki wa yu ya lam na ka benta ka jing pa ki ni tang wa ka mo yo la se ba ka jing penem kam yong i ya ki internet ya ki ni social media ye go ya lam nga ya phi cha ka jing bang kala le ne ye yo ya ki mentor ki bat mentors ki wa
yiu pensi ya kemenrit ya kejumut perkat kayu ya ini kimentos kumomo uman gi kam kino ngau kelam ini kenang wa pi manda buat ya kini kimentor yo uchi kejumut perkat wa kam kino kimentor ki pi to jit pi kenang wa yo pi man kejing pensuk cibun ya pi nang benta kejing im pi ta yo da se boy em kejing keli na perdi yong pi ki wo ong iki ide mentor mo ta cibun kitu kejing nuksa ki wada e pi ki man kam ki mentor kamu kejing em mentor man go kawina kejing kerku ha kejing im ki wo pen ba na ni pen save cibun ya ke energy ya ka time but ya ke resources ki kini ye giman ha ki benca ki per takam kenuk sama da emi ya ki mentor ki udah de lai lu tigi ha ki im ki ki ya man da kali man da le ya kenu kam kenang wa ki da de le ha ki da de lai ki ha ka tu beduti da cibun ki jing cibun ki jing tut ki jing wit ki da chem gi ha ki im ki da ki untuk duk kini kecil ya cembi Henry what wa solution tengah pi ladam emi yang ki mentor cembi yang problem tau cimpor gole what ya solution ladam emi yang ki mentor la ki problem ki wa cembi the bon hi ki problem ki wa ki de emi yang solution tau man go kam ka shortcut a ka wa e yang ai pi yang ka por ka wa khien u job le new pendep ya dan itu dah kam bah ia ki mentor ikut mentors kiwa penbah pemiat ya kam menret ke ya mentor uman ni kam kini mon ya cuma dur mentu i lada kejudi takwa i litu duai hak doktor dan ni ke doktor kawa da benanang kawa DM ya ke experience kenang wa ke jinglai ke yong i yo dam go man ke resep ai yang duk ke por duk ke bisa bat kap tetap kalau ada kuat ayu lai asyuk, kuat ayu lai hau bru wada pelik. Kalau kuat ayu ulai hau patchna ya ki benta ki upar naduk ke yung ki pai kalai kat kam kuat ayu chna da ki bru ki wada experience ha ke jing im ke i. Tang wa chu bon hi ha ke jing im yong i. Yo la se ki wi dengan tibo Henry chaka time ke yong i hi. Ki waju i yang ya pi yang kata idea wa ulai kamu doktor kamu engineers lawaro hi ki wo ong yang ai pi te bon hi ikna iwa ni daw yung ka society ni daw yung sem lagi claim interest man go concept a bon ki wo drop up em hi ki wo job mo ngoro andre la dan emi ya interest kamu ong andut ni wasdam kumo wa mi le pha ya penuk ka ya hakani ke benta yang ke career ke i nadu kini ki points ki wada kelam nadu ko nangkong chapang self awareness wa art pang research wale chapang ki mentor dan mana chemi ya kini ye what ya kita ki mentor ki wa i yo let's say interest chapang tu kam te em ki bru ki wada le dan ki wada lai ha ka jim ke yong ki te ye approach itu te cuma dur mentu da kwa pi upure ya kini ki line doktor te line konsul wat ki doktor kamnu kor kom line pure puti kamnu kor kom tulok kalau ni ke salary ke waki juk yo ada kuat pi man kam unong asnyu barber line chem wa ki nong asnyu mper han ong society wa ki kam ki wakien Henry ki kam ki wakien kemu tok man ki kam ki wa te ya ki nang sak lang jupo halor kani ke phang kwa oklam khajek mo wabun na nga da pi ki waya kini ki jek kam chana lai kam chana kam kitu ki wadai chana sorok kitu ki wadai pani puri yo let's say ki wa pau nam ha cha kini ki thain ki yong i cha kini ki thain cha India yong i pat kam ter i ju ben ju kho i ya kitu ki bru lanim ju burom i lanim ju penyu i ya kata respect ha ko wa ki to yo gi lani ki wa deserve ya boni ki wa ki ya kitu ki jek correct em yok gi ya kata burom hakit lang kesak kani to man go win perception what is yung to baklai hak chi improve ada keni mahai ya kerkom kamai kom yok nong ko yung pi tang bun ki wa kamai chi bun cha yang ai pi ban
ya i ki wa kre tulok le ya i ki wa ki a ki benta ki per ki padang bun ki wa kamai tu ki bru ya i chi bun cha tang wa i ti bi buram le ni em pun yo ya kita expect bun ki buru ki man kam kita ma kam kenu kusa la de kwa i pa ya kini chu yu ma mandalai chu sor la ni chi than yong i chi ni skle riat la em ni ki wadai ya kini pani puri ya kini chana ki per kini ki wa ong i ki street food ma te chu mut dur man tu na dalai bam phi ya mumu tai ha lai mukra la ni pibi chiplet manu le phao so phao san phao ma just imagine ma buru wan bam kat no mut itu ada le phao le ada wan chispa le man le ja kamai ni ta kani mem mong man kasi tang wa almost every day dai ni ta kajing kamai ge yong ki tok ko khe tang wa trick i ki la kam ki ki bru ki em ya ka ki kre ki em ya ka ya contribution ya ka society ki ta yo la si boy dan kelam out of topic dong dia ngaca tu topik ko kelam halor dimentor mo te chibun nanga na pi ki wa i jo panjing keli jo panjing yarat i na ki bru ki pu em ya ta expertise dan ki pu em ya ta experience ha ka ji im ka yong ki halor ka tu ka phang ko wa i kwa ti ta ju yo la si ha ka jing man bru ka yong i ki wa em ka ta ka man sin sorong dan ni ka ta ka man sin ko wa mhoi usnya wom tip man da kali ki khna i kam ki wa he to jubab bali te jubab i tip to mo la ni kita ke jing jubab ko yong nga che ko yang nga mo che ko cuman kam te mo mo waro te kemudian ni sukmat wow kali pi ya kanu ke bentah kinu ki bru pai penyak ha wa kitu ki bru da de lek gi mo pu de lek gi mo ya kitu kam la ni experience gi mo am experience gi ko dam set a kita ke jing kali kita pi ko wa kwa tip yo la si lamba ke jing kali ke yong pi ha ki bru ki wong puche bru ki wong putip ya ka tu ke benta ko kwa tip penduk mesin pentelot go ya pi wo le ya tu kam ka pi thrang pi penduk mesin ani kwa yu le ta kam ka jing penche chu le mo wa kam ka jing mesin le ya pi ki kena ya pi ki kena le ni para bro ki wa yang ya ki result ki per am elat wa kajing man kajing long yang kini ke society ke yong i wa u yang u batai yang ya pi ya ko wam tok sa u batai dan ni pediang ni ya ka dalam nasnyo thu ba ha ke chu nadu dam kha de em ko ta perception mo ma sen kha ya ki khon ki be ki pa le ne ki wa yu ngasem o khona man doktor man ki engineer ya ki do arbata mo em kita ka lain ke wo pura ha ka ni ke benta ko wa ha ka ni ke perthai ko wa chong sa ke kam ka jing penche bat kam ko wa open ya ne jing mun perkhat ke yong nga ka yong phi khaje ko wa kalam halor kini ki benta ki wa ka perthai le ni ka ni ka jing em kam yang ka perthai ka ni mo wa nadu pai in nadu mi kini ke social media kat no em kam mo chong dor kini ki data mo wa i em ka i wa i no kini ki information chapang ki bru wa em ha ki social media ki per mo lamba kini ki data ki yong i mo te commercialize di lamba ki advertisement yo la se kani em realize bhai tang wa la da pai i mo wa phi la da ya poromi kam chilok chi jo la ni what i ha go bul i chapang yo la se kwa ki tip chapang kwa cái tip chapang ki benta ki per yo la se best example mo ini kam kini ki online shopping mo la da pai pi ha Google chapang yo la se chapang ka t-shirt ko kwa ki tip mo te man da pai pi ha ki YouTube yong pi lang ba tu ki algorithm ki wa track ki yang ai pi te penni i advertise i chapang ka online shopping mo wat chapang ki tu sula pun ko mo yang ai pi ta kani kabina kalain ka wa yo la se boy nga pi la de yi pure chapang kini ki data science mo teman go kabina ke jingyarap yang ai pi kate bitit la de pai i chapang ka artificial intelligence mo ko man kam kabina ke teknologi ko wa me ha ko wa pen man ya ki machine to do ki machine han le smart machine mo kam ka phone ka yong i
kam computers bat kam ki robots ki wa le ki bentai ki per bat kam kini ki teknologi ki wa thme kat ni mo ha ko wa nga phi mem kam de yu le ye ka jing ke liu bo e yo ya ke chupa mo bat kam te ka ye ka wa kam la dapat ye ha kini ki development ki wa kat ni mo emi ya kini ki cryptocurrency ya ki blockchain teknologi te bat kam te kini to kita ki feels ha ko wa nga phi to why open up si ha ko wa wat jing tip chapang kini nang wala de pure ya ka arts te ka daman wa kam ka wina ka absolute mo ka wina ka subject ka wa ka outdated mo ka wong penem kam hai ha ka imlang salang ka yung te why no pat jing tip no uman no ki bru ki wa che ki bru ki wa start ha ko wa wat jing tip chapang kini bat kam te te kemu wa yang ai phi waro na dem yo ulat ulai pure kam kini ki benta ki per mho mani ki was si mho mani ki wa yang red nam hak kat ki wa pure high school kat ki wa pure ha university bat kam te de bagi ha ke internet te kate to chong common ka yong nga ka yong phi wa kam nu penem kami ya internet kamu penem kami yang social media agak cikin kido ki wa hini hapertai ki wa chnau buru ki wa bo uplai to ki wa si bon mo ta kajing penem kam la ne kajing wom nang yong penem kam man go cha si kam ka social media la dem tip penem kam ka man go ka wina ka teknologi ka wa bam ha ya ka por ka yong ka yong pi ka wa pen yap ya ka creativity ka wa emi ha ka cikin ya kam ka YouTube dah mo ada tip you pat ya ki video ki wo yang ya pi ya kita jing tip ki wo thme ne ya kita jing man ke imlang ke salang ke jing man ki yaw ki hat ke stock market bat kam te man go kam ke jing ku yang ya pi ha ko wa open ku ne open kro ya ke jing im ke ni ta kemule kam bo ong ke kentin mo wa ke jing pule ne ke jing bat jing tip ka im ka yong untuk kut god school te bon na phi man de ya ka pure puthi mju pure kot de mju wat jing tip de le mju update ya ka knowledge ka yong ha gi benta ki pher te kani man go ka wa ni man go ko wa kamunar wa chalai no man da yo ka man da yo ka ni ka moisture te bamra ti ila bamra te lut man lu di pat hadin mani ki wathli ha chim ke taham elat uman ki wathli penem kam ya kini ki teknologi penem kam ya kini ki jing start ki wa ki wa chwa ki yong dan ni ki wa he ki yong yang ai phi ha ko wa pen sup pen sai nya ke chim ke ta ka jing kalam ke yong ai yo la se man go ha ki benta ki per mem man specific ni ke sni andre man go kini ki video kam ka video kawa ya ke general information ha kawa ito wa ke jinglai pure puthi ha kawa ito wa ke imlang salang wa ito perkoman ki skur bat kam te ta kumu wa bolsen hi ha ke jing im yong kam ki buru le mo wa kani ke jinglai skur ke yong mo wa mandale ya kanu ka kam wala de mani ki wa plia la ni ki wa start le na dem emi ya ke degree mo memang ya ki exceptional course mo kam ki doctors ki wa operate di kibru but itu ki wa tak ya ke imlang tak ya ke jim ke yong tem deserve dan buram ke society tang wa bun nanga da phi hamtam ini po India yong bun ki wa de pura ya ke line professional line ya ke line ki per tang wa ya ke practical knowledge ya jim itu ki wa ya ke practical knowledge man gi chibun cha ki wa tip pat ki wa de chem ki wa de mat ha ki im ki yong ki ya tu kan lai te ki to man gi ki wa kru ha na ka benta ko te ya ka im lang salang ka yong nga ka yong pi ka jing lai skur ka yong ko mo mto u lai tip lu di woro andre ka jing lai skur man go kam ka lengking ha ko wa gi nga ya pi tala de ye ku ya tu ka lengking te chibun ki jing ki wo chemi jing lai ki ti ki tang wa la de tip yu pen kam
ye go man kam ko wina kalat ha ko wa pungku ya ka jing im ko yo ta nga hi sa chi sin ia ka jing ku ble ya pi woro ki wa pai ya ku ni video yo la se bon na pi ki wa mi hap ya ka jing klam ge nga bon na pi yo la se ki wa msno tho Henry kwa au ong ya pi ni wa ka jing klam ge nga hi ni man go kam ka jing pen chi kat kam ka jing tip kat kam ka jing chen ge nga ta la das nya to pi das nya phao pi dia adam nya to pi lem nya rem Henry ia ya pi ya ka kalat ka ko bu bo perkhat chapang ni ka jing klam ge nga yo la se boy ka ni ka jing klam ge nga pem da chi ba klam Henry boy pem ha da nya thu ba pi tangat yo wa ki video ki wa da wan chakman uyo klam specific ha ki topic ki wa kwa au klam knang wa yo man go kam jing pen chi ta kam ka chwa pung ku do ini kam ka jing sen ye pi ki up ya ki result ki yong pi ki per ko mo wa ka result to man go ka wi ne kam to man go ka te ko wa pung kut men sen nga ye pi yo la se le ni pun sorong yang nga ye pi Henry chim ye ka kam ko wi ne ka lat ha ko wa pen kam ha ka jing ki yong i man ki bru ki wa sno thu wa ka jing ki yong i em kam ile ya vi ha ko wa upai le ni analyze ya ka jing ki yong i ye ki jing duna ye ki jing pha bat kam te ta ko mo wa ka result ko wo yo pi yo le se ki wa up ya ka result at matric ki wa up ya ka result ka yong pi man go kam ka ticket he wo yo pi admission ha ki college ki wa pha le ni ki wa met ki wa bana nam khnang wa yu ye go man kam ko wi ne ka add on ha ko wa man da lai wat pi ya ki kre yong pi man da pi da ki college ki wa da bana ya ki nam da em ya ka ta reputation man go le kam ko wi ne ka jing rap ko yong pi ham do jing kermen wa ha ka jing ko yong pi him wa kanu ka benta ka wa le pi man go ka benta ha ko wa pun hai ka jing ko yong pi te wa ka jing pat ko yong pi ya ka ni video man go kam ko wi ne ka benta ha ko wa open yar le ni open pair yang jung perkhat ke pi ha ko to wa ke imlang salang ha ko to wa ko koman skul khnang wa yu perkhat da ka wina wan ka perkhat perdai ko wa pen pha pen miet ya ka men ret ko wan ke i te ni por pong kud o ya ke ni video publish bon pi ubla ko khu to